سلام بینندگان گرامی و ارجمند. برنامه صاحب خرد است پیشنهاد شما از تلویزیون علم و طبیعت. چهره امروزه برنامه نفر است، ارزنده ستایش و تحسین. در شرایط جهانی معاصر که روندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با سرعت تغییر می‌یابند، نقش شخصیت‌های دارای اندیشه استراتژی و دانش‌های عمیق نظریوی و عملی در تشکل سیاست دولتی پیش از هر وقت مهم ارزیابی می‌گردد. تاریخ دولتداری معاصر تاجیکان نمونه‌های زیادی از این گونه شخصیت‌ها را در خود جای داده است. یکی از چنین چهره‌های نمایان شریف رحیمزاده می باشد. اقتصادشناس، سیاستمدار، دیپلمات سطح عالی و محقق ورزیده که بیش از 14 ساله فعالیت باثمر در ساختارهای کلیدی دولتی و علمی داشته، در رشد نظام مالیه، تحکیم پایه‌های اقتصاد ملی و پیشبرد دیپلماتیای اقتصادی تاجیکستان سهمی ارزشمند گذاشته است. از میان چهره‌هایی که در مسیر اعمار دولت ملی و اقتصاد معاصر تاجیکستان سهم مؤثر گذاشته‌اند، شریف رحیمزاده با کارنامه پرارزش و راه‌های بس پرپیچ و تابش جلوه‌گر است. او یکی از شخصیت‌های ساحه مالیه و اقتصادیات است که از منبر علم تا منبرهای سیاست دولتی و دیپلماتیای بین المللی قدم به قدم بالا رفته در راه رشد کشور خدمت‌های ارزنده کرده است. شریف رحیمزاده 12 مارس سال 1959 در ناحیه میر سعید علی همدانی به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه راه خود را به سوی علم اقتصادی انتخاب نمود و سال 1981 با اختصاص مالیه و قرض دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرد. با همان دید جدی و تحلیل عمیق روندهای مالیوی، او فعالیت آموزگاریش را سال 1989 در فاکولته مالیوی و اقتصادی همچون اسیستنت و معلم کلان آغاز کرد. من که زاده دوره شوروی هستم، من هم مثل همه دیگر کودکان دهاتی در دهات تولد شدم و در همان محیط دهات به ویا رسیدم. در مکتب میانه خواندم همراه دیگران. خوشبختانه اون وقت در مکتب‌های میانه دهاتی طلبات خیلی و خیلی زیاد بود از جانب استادان و من صنف هشتم رو در مکتب میانه رقم 33 در ناحیه همدانی و صنف‌های 9 و 10 رو در شهر کلوب خواندم و در شهر کلوب در خانه برادر پدرم زندگی میکردیم که او اقتصادچی بود و همین باعث شد که من روند اقتصادی رو انتخاب کنم و بعد ختم مکتب میانه به دانشگاه ملی بیایم و خوشبختانه بعد سپردن امتحان به دانشگاه ملی داخل شدم. 5 سال در آنجا خواندم. من رو دعوت کردن که در دانشگاه ملی به صفت کارمند کافدره مالیه و قرض فعالیت کنم و بعد 2 سال کار کردن در کافدره مالیه من به انستیتوت مالیه شهر مسکو داخل شدم برای ادامه تحقیقات علمی و 3 سال در آنجا خوانده سال 1986 اون رو به اتمام رساندم و در حال رساله نامزدی رو حمایت کرده صاحب درجه علمی نامزدی علم شدم. امروز جوانان بسیارتر امکان دارن این مکتب بچه‌ها آنها امکانات‌های زیاد دارن در انتخاب کسب، ولی ما اون وقت اینقدر انتخابی زیاد نداشتیم. اگر اون کس به ما میگفت که من همین انتخاب کنید، ما رو انتخاب میکردیم، گرچه که به من کسی نگفت ولی من همین رو انتخاب کردم. من این شخص رو سال 70-80 میشناسم. اون دوره ما معلمای جوان با دانشگاه ملی تاجیکستان آمدیم. بعضی اسپرانتو در مسکو، بعضی در سن پترزبورگ به انجام رساندن و در دانشگاه ما جمع آمدیم. از همون دوره علاقه ما حس میکردم که بسیار آدمی انسانی شخصی عجیب هستند که یک تا مقصد داره، فقط کمک یاردن به شخصان نزدیک و برادرای عزیز. و بنابراین وقتی که درباره دوست و برادر شریف رحیمزاده
суҳбат мекунем, пеш аз ҳама ба чашм ман як чиз мерасад. аз давраи аввали истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳои гуногун, ҳам дар сатҳи донишгоҳи миллӣ, ҳам дар сатҳи дастгоҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам дар сатҳи дигар кумитаҳои вазаратҳо, ҳам ҳатто бонки миллӣ ҳам дар сатҳи баланд кору фаъолият бурданд. дар ниҳоди устод Шариф Раҳимзода тамоми хислатҳои неки инсониро ки онҳо кормандони соҳаи илм таҳқиқотчиёро ба як рӯҳияи болида мувоҷиҳ мегардонад, ҳамаи ин механизмҳое ки бевосита барои ташаккули донишҳои илмӣ барои таҳқиқотчиён зарур ҳастанд, дар асоси дастгириҳо ва маслиҳатҳои бевоситаи устод Шариф Раҳимзода дар ниҳоди ҳар як таҳқиқотчӣ ба вуҷуд меянд. ва чӣ хеле ки маълум аст, дар мактаби бонкдории устод Шариф Раҳимзода ки намояндагони ин мактабро ҷавонон аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон, аз он ҷумла аз вилояти Суғд, Хатлон, Бадахшон ташкил мекунанд. яъне устод ин нафаре ҳастанд ки ба тамоми новбаста аз оне ки роҳбари илмӣ ё самти илмӣ унвонҷӯ ё аспирант ё докторант дигар аст ё роҳбараш дигар аст, барои устод чунин ҳолатҳо ягон фарқ надорад. хоҳ устод дар зери роҳбари устод аст ё дар зери роҳбари дигар нафар аст, устод дар анҷоми корҳои илмии таҳқиқотӣ кӯмаки худро дареғ намедорад ва ҳамеша кӯшиш менамояд ки таҳқиқотчиён ба пеш рафта ба ҳадафҳои ниҳоие ки дар анҷоми рисолаи илмӣ худ вазифагузорӣ карданд ба мақсади худ расанд. солҳои таҳсил дар аспирантураи донишкадаи молияи шаҳри Москав ба рушди илмии Шариф Раҳимзода замина гузоштанд. ӯ соли 1987 рисолаи номзадиро дифоъ намуд. аз соли 1989 ба фаъолияти давлатӣ ва молиявӣ ворид гардида, дар ин давра ӯ дар бонки фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва баъдан дар бонки миллии Тоҷикистон вазифаҳои масъулро бар дӯш дошт. аз соли 1993 то соли 2001 дар мақоми муовини раиси бонки миллии Тоҷикистон фаъолият кард ва ҳамзамон дар раванди ба муомилот баровардани пули миллӣ ва гузариш аз рубли шӯравӣ ба сомонӣ саҳм гузошт. вақте ки ман ба донишкадаи шаҳри Москав дохил шудам, он вақт роҳбарро асосан кафедра муайян мекард. ҳамон як бисёр шахси донишманд сатҳи байналмилалӣ буд, Лаврушин Олег Иванович, ӯ мудири кафедра буд ва ман дохил шудам 15 декабр. вақте ки ман онҷо рафтам, аллакай ҳама устодон аллакай интихоб карда буданд ва устод Олег Иванович ба ман пешниҳод карданд ки инҷо ҳама банданд, агар хоҳӣ як доктори нав аст, берун аз институт аст, хоҳӣ амро ба ту пешниҳод мекунам. ва дар ҳақиқат вақте ки ман рафтам пеши ин доктори нав, ба наздикӣ ҳимоя карда буд Захаров Вячеслав Сергеевич, ӯ сардори шӯъбаи бонкдорӣ дар вазорати молияи шӯравӣ буд ва мо суҳбат кардем. ӯ албатта аз ман пурсид ва ғайра ва баъд пурсид ки мавзӯи таҳқиқотият чи аст. ман аллакай мавзӯи таҳқиқотиро интихоб карда будам, гуфтам ки ҳамин аст. ӯ гуфт ки ман ба ин мавзӯъ шинос нестам, биён мана ин мавзӯъ гир. ман гуфтам ки не, ман бояд дар ҳамин мавзӯъ кор кунам. чизи мавзӯъи нав буд, бояд ки барои Тоҷикистон муҳим аст. мавзӯъ ном дошт, он вақт мо ба забони русӣ рисолаҳоро менавиштем, самтҳои такмили қарздиҳии корхонаҳои байнихоҷагӣ. он вақт ҳам хеле корхонаи нав пайдо шуда буданд, инам як намудҳои ҷамъиятҳои савомӣ буданд. ва баъд ӯ розӣ шуд, мо бо ҳам кор кардем ва дери нагузашта ӯ роҳбари ман сардори раёсати иқтисодии бонки марказии СССР шуд. баъди ӯ муовини раиси бонки марказии СССР шуд. бисёр як одами
баланд мартаба буд. таҳти роҳбарии ӯ ман кор кардам ва дар 3 соле ки дар ҳамон ҷо мехондам мо рисолаи номзадиро омода кардем ва ҳимоя кардем. яъне он вақт ӯ соҳае ки ман кор кардам як соҳаи ҳам нав буд, ҳам соҳаи ояндадор буд. имрӯз ин як намуди ҷамъиятҳои саҳомӣ аст ки имрӯз мо дар кишвари худ зиёд дорем, шумораи зиёди онҳоро дорем. خب موضوع دکتری هم باشد، این موضوع مستقل است، موضوع آزاد است که هر کس خودش میکند. و از بس که من در دوره اولی صاحب استقلالی کشور علاقه با او گویم سطحی رسیدم که باید کار دکتری میکردم و موضوع دکتری من این احیا کردن صنعت تاجیکستان در دوره گذشته بود. یعنی در دوره گذشته از نظام نقشوی به نظام گویم بازاری و این رساله رو من حمایت کردم و سال 2002 من صاحب درجه علمی دکتری علم شدم. از سال 1993 علاقه در نظام بانکی کار میکردم به صفت معاون اول رئیس بانک ملی. من در روندی با معاملات برآوردن پول ملی البته فعالانه اشتراک داشتم. اولا پول ملی با نام روبل تاجیکی رو سال 1995 دهم می با معاملات وارد کردیم و من اعضای کمیسیه وارد کردن پول ملی بودم. با سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان سال 1997 همکاری کردیم با چند شرکتی پول چاپ کنی و بین آنها یکیش را انتخاب کردیم که این شرکتی کسی که دیورینتی مملکت آلمان بود و با آنها کار کردیم از سال اخیر سال 1997 تا سال 2000 با قرار مخصوص پیشوای معظم ملت از 30 اکتبر سال 2000 این پولها به عوض پولهای کهنه به معاملات برآوردند و چه که معلوم است قرب آن خیلی استوار و این پولها از جهت نشانه‌های حمایوی خیلی حمایت شوندند و خوشبختانه تمام این سالها من 25 سال اخیر اینها خدمت کرده ایستادند با معاملات در جمهوری تاجیکستان. من درباره استاد شریف رحیمزاده ساعت‌ها اگر گپ زنیم کمی میکنند چون که مشخصاً از نگاه من از حد زیاد شخص زمینی خاکسارند و با زیرتابه مناسبت کردن رو گوییم که در درجه دیپلمات عالی رعایت میکنند. از بازی که استاد رو میشناسم کوشش میکنم که زیر دستان خود رو نرنجانند و با هر راه و واسطه دستگیری نمایند و دستگیری هم میکردند و میکنند تا حاضر. بعداً وقتی که با استاد هم صحبت میشوی یک چیز رو قید کردم به مورد است که اختصاصشان اقتصادچی است. همزمان یکی از متخصصان ساحه بانکی موفق جمهوری تاجیکستان و بیرون از جمهوری نیز هستند. از برآمدهایشان ما چون که هم در شبکه‌های تلویزیونی جمهوری میبینیم و هم در کنفرانس‌های بین‌المللی که بیرون از جمهوری اشتراک میکنن میبینیم حتی با زبان انگلیسی آزاد حرف میزنند. استاد اقتصادچی هستند اما همچون فیلولوگ سخن میرانند. هنگام سخن کردن حتما مصرع‌های شعری رو مثال میبرند. دلخواه اودیتوریا رو به خود جلب کرده میتوانند. شریف مقسومویچ در دو سمت کار کردم در علم اقتصادی وطنی. پیش از همه این سمت آموزش روندهای رشد صنعت جمهوری تاجیکستان. محض در همین سمت ایشان کاری نامزدی و کاری دکتری حمایت کردند. در همین سمت عنوان پروفسوری گرفتند. لیکن بعد از دست آوردن استقلال دولتی شریف مقسومویچ با طلبات زمان با بسیار سطح‌های گوناگون اداره‌کنی دولتی کار کردن گذاشتند و در همون دوره در مدت علاقه 35 سال مکتب علمی ایشان در سمت مالیه، قرض، بانکداری در تاجیکستان تجسم یافته است. بنابراین وقتی که مطالعه میکنیم درباره کارهای علمی شریف رحیمزاده باید قید کرد که در دوره شوروی این شخص بزرگ البته با مسائل مبرم اقتصادی تاجیکستان کار کرد پیش از همه درباره رشد صنعت تاجیکستان. لیکن وقتی که ما صاحب استقلال شدیم تاجیکستان همچون کشور آزاد استقلال به دست آورد
як масъала ба вуҷуд омад, ки Шариф Махсумович ба ин масъала ниҳоят аҳамияти ҷиддӣ дода истоданд ва имрӯз ҳам дода истоданд. ин масъалаи бонкдорӣ ва муомилоти пулӣ дар иқтисоди бузургонии навбунёди Тоҷикистон. Шариф Раҳимзода давоми солҳои 2000 бо як рисолати муҳим, намояндагии кишвар дар арсаи дипломатияи иқтисодӣ ба Аврупо фиристода шуд. аз соли 2001 то 2006 ӯ ҳамчун сафири фавқулода ва мухтор дар Белгия ва Фаронса, намояндаи Тоҷикистон дар назди ЮНЕСКО, инчунин роҳбари намояндагӣ дар назди созмонҳои аврупоӣ ифои вазифа кардааст. ном бурда дар вазифаҳои пурмасъули сохтори давлатдорӣ аз қабили раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар солҳои 2006-2008, раиси Бонки Миллии Тоҷикистон дар солҳои 2008-2012 ва вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012-2015 фаъолияти самарабахш анҷом додааст. ман фаъолияти кории худро ба ҳайси муаллими кафедраи молия ва қарз донишгоҳи давлати Тоҷикистон шурӯъ кардам соли 1981. дар он вақт мудири кафедра Ҳамробой Ҳамидов буданд, бисёр як марди донишманд, ва дар қатори устодони ҳамон замон Муртазо Қорович Қағоров, Талбак Назаревич Назаров ва бисёр дигарҳое ки мутахассисони хеле сатҳи баланд буданд, маро ба кор гирифтанд ва ман асосан аз фанни фаъолияти бонкӣ дарс мегуфтам. ҳамагӣ 2 сол дар он ҷо кор кардам ва баъд рафтам барои анҷом додани таҳқиқоти илмӣ ба институти молияи шаҳри Москав. ва албатта дар ин байн ман дар сохтори бисёре кор кардам бо шарофати дастгири пешвои муаззами миллат президенти муҳтарамо Эмомалӣ Раҳмон, ки дарҳол манро даъват карданд аввали соли 1993 ба сифати сармушовири оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ва солҳои зиёд дар бари ӯ будем ва умурро раҳнамоӣ кард. корҳои манро албатта ба анҷом расондем ва дар ҳамаи ҳамин солҳо ман ҳар боре ки дар донишгоҳҳо дарс мегуфтам ё ки бо донишҷӯён вомехӯрдам бо устодон, ман вақт мегуфтам ки ман бояд боз ба донишгоҳ баргардам, чунки ман рисолаи худро дар он мебинам ки ҳамаи ӯ донишу таҷрибае ки ҷамъ кардам бояд инро баргашта ба ҷавонон диҳам, вагарна ман қарздор мемонам аз ин ҷомеа, аз ин ҷамъият. ман умуман ҳама вақте ки аллакай тахминан гӯем 35 сола будам, доим худро қарздор ҳисоб мекардам аз ин ҷомеа, чунки ин давлат маро бепул дар мактаб миёна хононд, бепул дар донишгоҳ хононд, дар донишкадаи Москав ва дар бисёр тақрибан бо 2 соли дигар ман дар кадаю донишгоҳҳои гуногуни дунё дарсҳо гирифтаам ва ҳама ин қарз аст дар назди ҷомеа, дар назди ватан ва бояд ки ман бо меҳнати худ, бо хизмати худ ба ин миллати ватан бояд қарзҳоро бармегардондам. бинобар ин ман ҳама вақт ҷаҳд кардам то ки пурра хизматгори ин миллати ватан бошам ва дар доираи татбиқи сиёсати пешвои муаззами миллат як саҳмгузор бошам дар рафти ҷомеа, дар рафти пешрафти ҷомеа. устод Шариф Раҳимзода аз соли 2020 ба ҳайси директори институт ба кор шурӯъ карданд. дар даврони роҳбарии устод ки серталаб ки буданд, мехостанд сатҳи потенсиали илмии худи муассисаро бештар диққати ҷиддӣ доданд ва дар ин давра зиёда аз 14 нафар кормандои бевоситаи худи институт сазовори унвони илмӣ, номзади илм ва доктори илм гаштанд ва инчунин дар тӯли фаъолияташон устод ба ҳайси эксперти комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 2 маротиба ки таъин гаштанд ва дар фаъолияти илмии эҷодии институт бошад он нақшаву чорабиниҳое ки тибқи санадҳои меррии ҳуқуқӣ тасдиқ гардиданд бениҳоят ҷиддӣ назорат мебурданд ва ҳамаи он намин назорату ҷиддияти устод буд ки имрӯз институти иқтисодиёт ва демографияи академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар як мақоми хосаи худашро дорад ва инчунин дар тӯли фаъолияти устод зиёда аз 150 китобу монографияҳои илмӣ ба чоп расониданд. Кормандо
ва инчунин зиёда аз 300 мақолаҳо дар маҷаллаҳои ҳам дохилӣ ҳам берунии кишвар ба чоп расонидаанд. шариф раҳимзода соли 2015 бо пешниҳоди ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба ҳайси вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ интихоб гардид. соли 2020 роҳбари пажӯҳишгоҳи иқтисод ва демографияи академияи миллии илмҳои ҷумҳурӣ таъин гардид ва ҳоло ҳамчун сарходими илмии шуъбаи моделсозӣ ва дурнамогирии раванди иҷтимоиву иқтисодӣ фаъолият дорад. ҳангоме ки дар сохторҳои давлатӣ кор мекардам ва хусусан вақте ки дар маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ кор мекардам, дар хориҷа ҳамчун намояндаи кишварҳои осиё баромад мекардам. хусусан конфронси калон аст ки дар мамлакатҳои африка бо иштироки намояндагони парламентҳои африка гузаронда мешавад ва дар он ҷо онҳо масъалаҳои гуногуни умуми байналмилалиро муҳокима мекунанд. масалан татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ки созмони милали муттаҳид онро қабул кардааст ва дар ин конференсия муҳокима мекунанд ки кадом давлат чӣ гуна ба ин ҳадафҳо расида истодааст. ҳар соле ки ман мерафтам албатта дар он ҷо баромад мекардам ва мегуфтам ки дар мисоли тоҷикистон мо чӣ гуна ба ин ҳадафҳо расида истодаем. масалан мо стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистонро барои давраи то соли 2030 таҳти пешвои муаззами миллат қабул кардаем ки дар он пурра такя кардаем ба ҳадафҳои рушди устувор ва ман ба онҳо мерасондам ки мо чӣ гуна خب کدام کارها رو کرده ایستادیم برای اینکه به این هدفها تیزتر و تیزتر رسیم. و البته اگر نیم ساعت به آنها درس میگفتم یا که در این باره میگفتم ممکن 20 دقیقه دیگر من تاجیکستان رو معرفی میکردم. مثلا در همه پرزنتاسیون ها قسم‌های گوناگون تاجیکستان رو من معرفی میکردم، درباره تاجیکستان، درباره فرهنگ تاجیکان، درباره منظره‌های تاجیکستان، درباره خصوصیت‌های خاص تاجیکستان و غیره و غیره. یعنی من هم نماینده آسیا بودم و هم نماینده تاجیکستان حرکت میکردم که در مغز آنها فکر اندیشه‌های و خب ایمیج خوبی تاجیکستان را جای کنم. در طول فعالیت علمیشون شریف رحیمزاده نهایت بسیار نامزدهای علمی و دکترای علمی تیار کردن و درباره سمت علمی تیار کردن کادرهای بلند اختصاص باید یک چیز رو درک کرد که این شخص بزرگ پیش از همه در سمت معاملات پول، قرض و مالیه شاگردانشون تیار میکنند. تو که تجربه کافی دارن، تجربه نهایت بسیار دارن در این سمت و من شاهد هستم که شاگردان نزدشون می اومده التماس میکنن که اون کس راهبری علمیشون شود، هم در سطح نامزدی هم در سطح دکتری. بعد از تعیین شدنشون با وظیفه دیرکتور انستیتوت اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علوم تاجیکستان، شریف معصومویچ یک کتاب عجیب نوشتن، جمهوری تاجیکستان، اقتصاد جهان و جمهوری تاجیکستان. برای مطالعه این کتاب باید حتما ورق خوند این کتاب، شناس شد با عقیده‌های شریف معصومویچ، چون که تجربه نهایت کلان دارن، همچون سفیر فوق‌العاده در اروپا کار کردن و بسیار فکرهای عجیب دارن درباره آینده جمهوری تاجیکستان، همچون کشوری صاحب استقلال، کشوری که سمت‌های گوناگون اقتصاد جهان را تجسم کرده رشد یافته ایستاده است. و وقتی که این کتاب را برآوردن، من شخصا یادم باز که التماس کردم که هم با زبان دولتی و هم با زبان انگلیسی این کتاب را با شنوندگان پیشنهاد کنید، چون که این کتاب را نه تنها در داخل تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان نیز باید خواند و آموخت. و دویم کتاب علمیشون رو من امروز در قطار همه چند تا کتاب نوشتگی، لیکن یک کتاب عجیبی که من میخواستم معرفی کنم، این دور با مسئله دورنماسازی رشد و اقتصاد جمهوری تاجیکستان. ما این کتاب یک جای نوشته بودیم. وقتی با این کار سر کرده بودیم، شریف معصومویچ گفته بودن که اون چیزی که از نقطه نظر ماتماتیکا پیشنهاد کرده می شود، دورنماسازی کرده می شود، این درست است، این باید حتما کرد. لیکن همچون اکسپرت، شخصی که
иқтисодро дуруст медонад, дарк мекунад ва мефаҳмад ки рушди иқтисоди дар чӣ аст ва ояндаи Тоҷикистон чӣ гуна ҳаст. вақте ки ин хел модел месозед, ин аллакай модел дигар мешавад. бинобар ин ду самти асосие ки Шариф Маҳсубович кор карда истодан, иқтисоди Тоҷикистон дар иқтисоди муосири ҷаҳонӣ ва дуюм самташон ин моделсозии иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон. Шариф Раҳимзода шахси ҳалиму меҳрабон ҳастанд ва роҳбари оқила доно ҳастанд ки дар самти кор барои мо ҳамчун шогирд як роҳнамо ҳастанд ва шахсе ҳаст ки аввалан хоксор ҳаст, ба мо ҳамчун як падар ба монанди падар насиҳат мекунанд ва роҳи хуби корро ба мо нишон медиҳанд. ба мо он малакаву он донишро ки худ доранд ба мо тақсим мекунанд. дар баробари фаъолияти пурсамар дар сохторҳои давлатӣ ва байналмилалӣ, Шариф Раҳимзода ҳамеша ба таҳқиқоти илмӣ ва омӯзиш аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намудааст. донишу таҷрибаи амалии ӯ на танҳо дар сатҳи сиёсатгузорӣ, балки дар шакли рисолаҳо, мақолаҳо ва китобҳои илмӣ ба ҷомеаи илмии кишвар пешниҳод шудааст. ӯ муаллифи як қатор китобҳо ва мақолаҳои илмии таҳлилӣ мебошад ки ба масъалаҳои мубрами иқтисодиёт, сиёсати молиявӣ, дурнамои рушди иқтисоди миллӣ, ислоҳоти бонкӣ ва равандҳои иқтисоди ҷаҳонӣ бахшида шудаанд. таълифоти ӯ дар муҳити академӣ ва миёни мутахассисони соҳа ҳамчун манбаи боэътимоди илмӣ ва амалии таҳлилӣ пазируфта шудааст. ин китобҳо на танҳо таҷрибаи шахсии ӯро дар вазифаҳои давлатӣ инъикос мекунад, балки ҳамчун дастури муфиди назариявиву амалӣ барои донишҷӯён, муҳаққиқон ва сиёсатгузорон хидмат менамоянд. бо таълифи чунин осор, Шариф Раҳимзода дар рушди мактаби иқтисодшиносии муосири тоҷик ва дар тарбияи насли наврас саҳми назаррас гузошта, пайванди байни илм ва амалро пойдору муассир намудааст. вазифаи ман ҳамчун гӯем ки таҳқиқотчии илмӣ ин пеш бурдани таҳқиқотро дар самтҳои муайян аст ва ман бештар ба соҳаи банкдорӣ албатта диққат медиҳам. дар соҳаи банкдорӣ ман таҳқиқотҳои муайян гузарондаам. зиёда аз 130 ман таҳқиқотҳои илмӣ, мақолаю, китобҳою гӯем ки монографияҳои илмӣ дорам дар ин солҳо ва албатта онҳо ҳама дар имрӯз дар интернет ҳастанд ва мо дар интернет маслан як e-library гуфтани як сарчашмаи илмӣ аст ки ин китобхонаи электронӣ аст ва дар ӯ китобхона ҳама асарҳои мо ҳаст ва кормандони ки таҳқиқотҳои илмӣ мегузаронанд аз онҳо истифода мебаранд. албатта ман дар донишгоҳҳо дарс мегӯям, масалан дар донишгоҳи молия ва барои донишҷӯён як китоби таълимӣ ҳам навиштаам ки ин муомилоти пулӣ ва қарз ном дорад ва ин китобро ман солҳои 1994 то соли 2006 навишта будам ва баъдан ба чоп расид ва 3 бору аз нав нашр шудааст. бори охирин соли 2018 ва албатта ҳар боре ки аз нав нашр мешавад мо онро вобаста ба талаботи замону вобаста ба тағйиру иловаҳое ки дар раванд шудааст ӯро аз сари нав чоп мекунем ва он дар китобхонаҳои аксари донишгоҳҳои Тоҷикистон ҳаст ва донишҷӯён аз ӯ истифода мекунанд. хуб албатта имрӯз хушбахтона шумораи китобҳои дарсӣ хеле ва хеле зиёд шуданд ва аз он ҷумла дар самти фаъолияти бонкӣ ва хуб донишҷӯён имкони интихоб доранд ва ман ҳама вақт дар дарсҳои худ ба донишҷӯён таъкид мекунам ки онҳо бояд аз ҳама сарчашмаҳо истифода баранд. агар имрӯз мо такя мекунем бештар ба сарчашмаҳои электронӣ, ин китобҳо дар сарчашмаҳои электронӣ ҳам ҳастанд. ҳар як касе ки дар самти илм аст ва хусусан мане ки ҳам дар илм будам, ҳам дар
عملیه باید همه دانش و ملکه‌ای که من جمع کردم آن را باید به دانش جان دهم و من در همین روند قرار بود. استاد شریف رحیمزاده راهبر علمی رساله من می باشد که من با یاری آن کس رساله علمی خود را آماده نموده علاقه در عرفه حمایه می باشیم که با شروع دیسертاسیونی پیشنهاد نمودیم. استاد شریف رحیمزاده یکی از شخصانی در ساحه علم جدی و با معرفت می باشند که با کارمندان علمی و شاگردان خود وقتی خود را در اختیار داشته همه وقت آماده هستند کمک خود را رسانند. استاد در مسئله تحقیقات در مسئله علم خیلی جدی مناسبت دارند و در کدام وقتی که نباشد آنها وقتی خود را در اختیار نمی‌دارند. در همه مسئله ها همه وقت آماده هستند کمک خود را رسانند. از تشکل نظام بانکی ملی تا دیپلماتیای اقتصادی، از تدریس در دانشگاه تا راهبری مؤسسه های علمی، در همه این مرحله ها نام شریف رحیمزاده با کاردانی نهادسازی و تاثیرگذاری به اصلاحات استوار اقتصادی پیوند یافته است. امروز که جامعه رو به تحولات نوی اقتصادی و اجتماعی دارد، تجربه شخصیت‌های چون او همچون سرچشمه آموزش و الهام برای نسل نو خدمت می‌کند. محض همین گونه شخصیت‌ها هستند که پیوند نسل‌ها، پایداری دولتداری و رشد علمی را تأمین می‌کنند. ما در دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان مکتب داریم، مکتب بانکداری. جوانان خودشان این رو تشکیل کردن و او رو مکتب بانکداری شریف رحیمزاده میگویند. و وقتی که من سال 2018 اولین بار به این دانشگاه آمدم، در کافدرای فعالیت بانکی همگی یک نامزد بود. اینا مدیر کافدرا بود، دیگر نامزد نبود. در مکتب ما 20 نفر حمایت کردند که ممکن یگان 9 نفرشون از همین مکتب یعنی راهبرشون من بودن و دیگر راهبریشون دیگر رو بود. و مهم است که در این مکتب بانکداری ما اولا اینکه بیشتر موضوعهای تحقیقاتی وابسته به سمت بانکی رو محاکمه میکنیم، بررسی میکنیم و تحقیقات میگذاریم و اصلا مهم این است که این جوانان چگونه تحقیقات علمی رو پیش بردن رو یاد گرفتند. قسمشون یاد گرفتن، قسمشون یاد گرفته ایستادن، قسمی در علاقه روند حمایه هستند، قسمی دیگر از بالای موضوع علمی کار کرده ایستادن. یعنی یک محیطی بسیار خوب است که اینها علاقه به یکدیگر رو دست گیرند. علاقه مهم نیست که من با هر یکی آن کار کنم. علاقه اینها خودشان با یکدیگر رو دستگیری میکنند، یکدیگر رو میفهمونند، کار میکنند و کارشان پیش رفته ایستاده است. خوشبختانه امروز به علم جوانان آماده ایستادند. یعنی شماره اونهایی که در سمت علم کار میکنند زیاد شده ایستادند. چقدر شماره زیاد شد همونقدر نتیجه های علمی زیاد میشود. و البته بعضی ضروری لازم برای آنکه نتیجه های بیشتر شود. و از همه به فکر میکنم که علم کلان علم اقتصادی است، چون که اقتصاد به همه داخل دارد. فرق این ساحه تندرستی است، اقتصاد تندرستی است، اقتصاد معارف است، اقتصادات مثلا صنعت و کشاورزی و خدمت رسانی در همه سمت است. برای همین اقتصادچو از همه زیاد نمایندگان علم اقتصادی و البته وظیفه علم اقتصادی این دریافتی راه‌های ثمرناک تشکیل خواجگی‌داری است. ما اصلا باید نشان دهیم که چگونه خواجگی‌دار میتواند که خرج کمتر کند برای استحصالات. چون که مقصد اساسی کپیتالیسم گرفتن فایده است. فایده باشد وابسته است از خرجاتی که برای استحصال این مال یا مال میکند. خرجات چقدر کم باشد اونقدر فایده زیاد است. و همه تکنولوژی نو، همه نوآوری های نو، همه تکنیکای نو، همه رو برای استفاده میبرند که خرجات رو برای استحصال مال کم کنند. و ما هم باید که در همین روند سهم گذار باشیم. استاد شخصیتی هستند که در حقیقت هم برای آماده نمودن کادرهای جوان بسیار سهم بی‌نظیر را دارند. نه اینکه در اینستیتوت بلکه در جمهوری همگان آگاه هستیم که متخصصی درجه عالی ساحه اقتصادیات، مالیه و اصلا مالیه به حسابگیری خود دقیقی را طلب میکند و این است که همین خصلت استاد برای ما یک درس هم گویم میشد. در همین علم اقتصادی وطنی با بیشتر سهم گذارند، نه تنها در تیار کردن کادر،
این درست است، این کار هر روزه اون کس است، لیکن برای رشد اقتصادی رقمی نیست سهم گرفتن، چون که متخصصی همین ساحه شخصا خصوصا در علم مالیه و علم اقتصادی رقمی و مالیوی و بانکداری و معاملات پول و قرض. با داشتن تجربه فراخی عملی و تحکرسی علمی استوار، شریف رحیمزاده همیشه یکی از چهره‌های اعتماد بخش نظام اقتصادی کشور به حساب رفته، در برابر وظیفه‌های بلندپایه و تحقیق و آموزش دورنمای رشد اقتصادیات توجه پیوسته ظاهر نموده است. کارنمایی‌های شریف رحیمزاده یک نمونه روشن شخصیت است که با تجربه آموزگاری، بانکداری، دیپلماتیا و تحقیقات علمی توانسته است در تمام عرصه‌ها تاثیرگذار باشد. او نمونه یک انسان خودشناس و وطن دوست و یک راهبر کسبی است که با تجربه غنی، دانش عمیق و صداقت بی‌پایان به وطن و ملت خود برای رشد اقتصاد ملی و تحکیم نفوذ بین المللی تاجیکستان خدمت کرده است. سهم شریف رحیمزاده در تحکیم نظام مالیوی، رشد صنعت و معرفی کشور در عرصه بین المللی نمونه برجسته خدمت به دولت و مردم تاجیک محسوب می شود. همیشه همچون نفر معرفت پرور و محقق در حقیقت پرتوجه او برای نسل‌های آینده منبع الهام و نمونه عبرت می‌ماند. بینندگان عزیز، رسیدیم به انتهای برنامه. تا نزدیکترین دیدار، خیر.